Улуктун досу болом. Азыр улукка баягы мындайча айтканда фактыринин моюна эч нерсе кое албайт. Азыр могу жерден провокация кылсак, ошол нерсенин моюна илиши мүмкүн. Ошону айтып отурмун. Туугандар келип атып мынтип атат дешти. Чапташып. Азыр туугандар бул жерде башка залы жок экен, чоңчу. Анан бул байкелер, формачан байкелер билесиздер, айткан иштейт. Тияктан ушундай кылып коюп берген, ошонун ичинде иштейт. Аларда эле күнөө жок өзүчө. Ошон үчүн бар, сабырдуулук менен сот жүрүп атканда дагы бар. Өзүбүздүн сабырдуулук менен мыйзамдан чыкпай, колдон келишинче. Могу араңарда дагы бир-эки адамды акырын кошуп коюш мүмкүн провокация кылгангарчы. Ошолордун жагы болушубуз керек. Акылдуулук менен да, сабырдуулук акылдуулук керек. Туугандар. Оо, жок. Улуктун кылып аткан иши керек болсо бийликке жагынган. Кылып аткан иште. Мына мемлекеттеги ШМК жетекчиси Карыжа Паркына коррупционерлерди камап алып, ошолорго даярдап берип атат. Ошол нерсе. Каршылык жок. Мен азыр жазыш керек да, заставын жазып сотко бериш керек. Мен алгандан кийин бизге 3 саат сөз түрдө адвокаттар убакыт бериш керек да, бул мыйзам талабы. Ошон үчүн мынакей азыр бул жакта ушундай. Нече мына эрген информация берип коюңуз. Маалымат беребиз. Кичине салат утуңуздар, азыр бир-эки маска болот, ошону чечип алайлы. Эрге информация бергиле. Hazır bunlar taktım izledi. Biliyorum manada adında manada uyuşturup geldi. Manada geldi. Bak manada kırdı kendi iktidarı. Ana hazır buna çilerek de şıp bile koyuldu karmay. Ana kimse manada uyuşturun deyip hiç böyle tapmakında sonu koyuyor. O sonu koyuyor mu? Böyle uyuşturgansın, manada kalsın diye. Geçerki özdesi oyuncu aytayın, eşik talkalarını unutmayın. Eşikti talkalanbay kандай kirgeni, al video faktı buldular bizde var. Аны чыгарайык биз азыр. Ал бар. Кече күнү ошол жабырлануучу келип адвокатка маек бергенде дагы даже Улукбектин кийиминин свети кандай экенин дагы айта албай башка светти айтты. Адашты. Бул жердечи адашуу бар. Эч кандай моюнда коюп турган факты жок. Ал жерден мисалы үчүн эшикти талкалап кирген улуктун видеосу жок. Мисалы мен азыр бирөө келип туруп эле, могу менин эшигимди талкалап терезем сындыр десе камай берет экен да. Факты жок элечи. Сизди барып эле мен машинамды чаап кой десе камай. Факты менен болуш керек. Бул жерде азыр факты жок. Ошол себептен чындык биз тараптан болот деп ишенебиз. Кечинде улук өзү да айтты, соттон мыйзамдуулукту Кудай буйрса күтөм деди, биз да ошол нерсени күтөбүз. Улукту жана эшик талкалады, тигүү деген бул жалган нерсе. Жалган жала жабуу. Фактыларын көргөзсүн, биз мына жерде күбө болойлу. Сот 5 факты чечип чыгарган болсо, сот бийлигине дагы ишенич жок, ички иштер органдарына дагы ишенич жок болду. Бул ротомдо иштеген жанагы төрайым менен баардыгы Gaz bolmalı. Gaz bolmalı. Hadi zamanla düşman bulaştı. Bişkekten karmak geldiğinde zakonda var mı? Yok, bu жерде. Дагы мыйзам бузуп айтып берейин. Дагы мыйзам бузуп айтып берейин. Бишкектен кармап келди. Бул чындык. Сүрөткө тартым. Бирок тиякта жана кол турган кагазда Ош шаары Курманжандыкка көчөсүнөн каралды деп. Ошондо да кишилер салып келген адамдар дагы күнөөлүү ошондо Adam
Ошоға түстен иш козгомо биз талап кылабыз. Ең тура, ең тура. Ең тура. Azgın sabırlı tutulacak. Tuğanlar, bir minut. Advokatı söylep versin direkt olsun. Sözün aralashib, barganda kulansal, oyun ayağına çevirmişler, ayağına çevirmişler. Азыр мындай болуп тур, токтом шектелүүчүгө бөгөт кою чарасы тандалуу жөнүндө өтүнүч тергөөчү келтириптир. Ал өтүнүчтү Ош шаарынын прокурорунун орун басары юстиция майору Салымбеков деген макулмун деп макулдук бериптир. Азыркы учурда Карипбек Улукбекке бөгөт кою чарасы камакка алуу тандалыптыр. Бирок негизи мыйзам боюнча камакка алуу тандалган бул токтомго 3 сааттын ичинде адвокаттын же айыпталуучунун мындай даттан укугу бар. Ошондуктан азыр муну биз качан алдым? Бүгүнкү числодо, бүгүн саат 10-дон 36 мүнөт өткөндө алдым. Демек 3 саат биздин убактыбыз бар. Ошондо 11-ден 36, 12-ден 36, 1-ден 36, 1,5-га чейин мен даттануу берип калышым керек. Ошондуктан азыр эми бирок мен даттануу эгерде көчө берип койсо, мүмкүн 3 саатка жетишип келип бермекмин. Бирок эми азыр алгандан кийин сразу автоматически даттануу жазып берип коюш бул мүмкүн эмес азыр. Ошондуктан эгерде мен даттануу жазып келгенге чейин, мисалы ушунча элдер силерди күттүрүп койбоймбу деген менде ушундай эме болуп атат. Ошондуктан эгерде силер мисалы макулдук берсеңер, жана азыр дагы башка адвокаттар бар, улуттун да 2 адвокаты бар. Бирок ал адвокаттардын катышуусунда эле сот башталып койсо боло берет негизи. Бирок ушул даттануу укугубузду колдон чыгарбай эле деп атам. Анткени себеби бул деген биякта айтып атпайбы, жана депчи Карипбек уулу коомго пайдалуу жумуш менен алектенбестен коомдук тартипке каршы кылмыш ишин жасаган деген коюлуп атат. Ошондуктан буга даттануу беришибиз керек го деп ойлоп жатам, мындай учукпай калбайт. Ошондуктан анда мен деген жазып келейин. Ошондуктан сот башталыш үчүн дагы 3 саат убактыбыз бар. Силердин убактыңыздарды Бирөө суроо берди. Жака, мына адвокат катар сиз айттыңызчы, эмне себептен сизге бүгүн берип атат ошону? Bir günün vakti ötkөрүп. Мен ошолго таң калып атам. Эмне себептен мага бүгүн азыр берип атат? Берген убакыттан кийин 3 сааттын ичинде карашыбыз керек. Биз бүгүн вакыт өткөрүп атат. Ошону дагы мыйзам ченинде өзүңүз иш алып барган аракет кылыңыз. Бул негизде бирок мен сиздердин оюңуздарды билдим. Көп күттүрүп койбоймбу деген ошондой. Мен силерге буларды тууган деле эмесмин. Кечкирим мен Тоодон келген самарда чай içip otursam, Шолкеметте мен иштегем да. Ошо Шолкеметте иштеген бир келин айтып калды, ушул Узбек каруу Барбек уулу камап коюптур деп мен айттым. Ол эмне камапты десем айтты. Уруптур эмелер деди. Кандай уруп коет экен, бул ондай бала эмес деп мага кечкирим айтсам, өзү баланын сөзүндө. Ошо милицияларга, ошо учурда милициялар жүргөн экен. Өздері шақырған милицияларды. Ошо милициялар кеше Бишкектен камап келди да. Бул себеп дегенде мен ойлоймун, буга көй кашылганда кечеги немелерде. Бул ачык сүйлөгөн бала да. Мындай эме жок, эл үчүн
иштеген балада уну элдер Кыргызстан боюнча колдоду. Мен мына азыр аксап тексе оору аркылуу эле келдим. Эми силер эле бизге окшогон адамдарды балдарыңызга ой. Уну эмичи баардыгы Кыргызстан боюнча колдоп турат. Биз мына аз гана адам келди. Бачы, мына арасы мен булардын немелерин көп көрүп турам да. Баягы Исаков бар да, Ыдырыс Исаковтар, ушулар өтө Кыргызстан үчүн жакшы балдар. Эгер ушулар жок болсо, буларды жок кылып ийсе, бизде былыр-сылыр нерселер баардыгы күчөп кетет. Ошону бир ойлошубуз керек. Мына жаш балдар өсүп атат. Коррупция менен немелер ушулар коррупцияга ушул бөгөт коюп, ушулар жолдорун тосуп аткандар булар. Мындай ойлоп турсаңчы. Именно да bir nerse da, именно Улукбекет азыр үстүнө киришкен саламаттык сактоо менен билим министри мисалы. Мына ошто жүрөсүң, үчтүн энеси болдуң, больница барганда ким акча албайт? Ким акча бербейт? Бербей койгон жок. Эмектеп бересиң мисалы үчүн 200 сом койбойт бул рандомдогулар. 200 сом берсең наразы болот мисалы. Сатыркасы 200 сом берсең наразы болот, 500 сомдон наразы болот мисалы үчүн. Невропатологун кирди 500 сом бер, педиатрын кирди 500 сом бер акал. Садикке барасың ба, акчабы? Акча. Мектепке барасың ба, акчабы? Акча. Бул мамлекет эмнеге мындай кылат мисалы үчүн? Улукбек эмне болуп атат? Эмне ошолорду бергенде жабып атабы? Ачып атат мисалы үчүн. Ошолорду жок кылыш керек. Мамлекет акча төлөп аткандан кийин акушеркалар, гинекологдор эмнеге акча сурайт мисалы үчүн? Мына үчтүн энеси болдуң, мектепке берип атасың, төлөп атасың, садикке берип атасың, акча албай койдубу? Акча алат. Ешке мисал үшін жоқ бұл мыйзамда жоқ еді. Жоқ, мыйзамда жоқ. Сен бербей төлөшүң керек еді дебей. Бекер эле бер. Наоборот, наразы болуша, аз бердің де. Садикке бардың ба? Жоқ. Бізге мамлекет ақша төлеп береді, айлық төлеп береді. Жоқ, сен балаңды бесплатный алабыз дебей. Ақша алады. Бермейді десең не қылады? Одан ары қолай. Берсең балаңды қарайды, бербесең балаңды қарайды. Билим министрі қайдегі мыналифтер өткенде барғанда ұқпай қойды, мысалы үшін. Мектептен ақша алып. Әрбір баладан мысалы үшін 304 жылы ремонтқа жинағанда бір мектепте 3700-804 баланы жолағанда елестетіп көрді. Мысалы үшін. Қанша ақша çoğular. Деректер мысалы үшін айтсақ, мыйшақтарға беріп бергенде жетмейді. Çoğuдан. Мысалы үшін. Мұны өздері бар, мысалы үшін, саламаттық сақтау министрі дағы, білім министрі дағы дұшман көрмей, мисалы үшін иштегisi келсе, адам болса бар, адам окшош словиясы иштесе, Кыргызстанга күйөм десе, мисалы үшін карапайым элге күйөм десе, ошо саламаттык сактоо министри, билим министри кошулуш керек. Кошулуш керек. Либой рандомға барсында мен ақша алдым, но кетіп ешкімесі шықпайды. Мизансыз екен білем да. Анкерек мизансыз екен білем. Мисал үшін, ажырлауында, ошо ажырлаған аялдардың бәрді қалған мисал. Мен балдардың çoğayып қалды, bir ay болғанда ям, 10 күн болғанда ям, факты бақарды беттіге бір жауап беріп сол. Ошо çoğayып қалды, ай өтіп кетті, жыл өтіп кетті, үй шығармайсың мисал үшін. Ажырлағандардың Улукбек барып, тартқан адамдардың бәрі ақша алғандар. Роддомда ақша албай қоймай, без ақша алады мисал үшін. Албаса келесі бізге жақсы емес пе де? Жақсы емес пе де? Өзіне бармасын, елден қапырда. Medik'te bir ministri, sağlamak sağlamak ministri vardı bir azından taşıyıp benen sadı japartılar, düşmanlık kıldılardı. Bunlar Ulukbek'te koluna kişiye salganlarını görüyor, oşo nege savaş gerek, karşısında nege savaş gerek, oşo için. Bravo. Бийликке эч кандай каршылыгыбыз жок. Биз бул жерге бир гана Улукбектин боштондугу үчүн келип отурабыз. Туура түшүнүңүздөр туугандар, провокацияга алдырбаңыздар. Биз бир гана Улукбектин актыгын коргоп келдик. Сиздер дагы кошуласыздар деп үмүттөнөбүз. Бардыгыз кыргыз эли колдоп алыңыздар. Колдойбуз, бардыгыз колдойбуз. Söz var ha. Oğlum son değil sonunda kalacağım. Bu burasına o halat giyip durup, burası
Şunlardan yorgan, basiyet, yorgan yapları yorduk. Bu böyle kilolu kameralardan gelse o kız meslekten bırak mı? Bunu korudaydı. Bunların hakkı, bunların kolu yok mu? Bu adli adam kurtulmadan başka. Hani geçen teyzeler oturup gidiyorlar. Nerası biraz tey hotu, ders tayanası biraz. 8 binlik oturup da. Aşı bıraştı nasıl otursun şimdi baklar. Belki bak insanda hotu işe saat oturup, bir saat oturup görseceksin. Sağlığıyla kadar böyle çakası var, enası var. Bunlar hep sonra görsün de kanun yiyorlar. Ben Kırgızistan bu yerler Kırgız'daki sana öğrendi burası. Öyle bir şey başka kaldı. Doktora. Kızık mesela alırsın kaçırıp akça beğenmeyi törüyor. Bir ay aldı kim tavalar? Hiç kim tapmaydı. Hiç kim tapmaydı. Bir adam taptılar ki tavalar. Kırsalan tamam. Bir o bödelerini sütü tavalar. Akça beğenmeyi törüdün degen yok. Misali Raddom'u vardır bile. Al bergenin vardığınız bile. Yemin oşanın ulukbek açıp koysa sen nege açtın? La hiç öyle böyle. Narkı bayağı açışkan ayağı. Sarı futbol kaçan. Kanyasını açacaklar. Lig sosundan bilinip durat. Yemin. Yemin kulak ağlasa buna ki birlik verip durat. Ağzı verip durat. Ulukbek'imizde kulak ağlasa çıkarır. Beret. Aydan açıp, eşteke kılgan yok. Misali Ulukbek'ti, Kurmancan'da kadar karmadık demişler. Onu sanın diye Bişkek'ten çıkarttı. Al derse Bişkek'ten karmak geldi. Çok mesleki çıkıyor. Yeni hazır bundan bir bana aitti. Bir zikit söyledi o. Sabır kıldılar, özünçele bakıra vermediler. Uşun kiçinek bir topalon çıkıp getseken degenele nesle tutturar. Bizde Anadolu'da Yıldız degendir. Götü kıyın advokat de uğur diyoruz. Uşulerin 3 saat vakti var iken şu kızga toşmanlık. 3 saat vakti dağın. Ne sebepten burada gece günü bese bolbay öyle uşun derseni. Özlerinin bayatından mizan var. Koymakpaydı. Ne kılışım bilbey tatıyor biliyorsun. Bu da Sot 5 sınıfı tavallayın. Hiç neyse tavallayın. Dayımlasымен Улукбекті мұнша алып келе алмайды да. Bir ele misal üçün bir ele ойлайын кейге ошончолук келиштеп кетсе жүрө албайсың Кыргызстанда мыйда мынчалык келиштеп. Ооба. Бул жерде дагы мына мисал үчүн видеосунда көрүнүп турат. Укук коргоо кызматкерлерин улук чакырткан. Туурабы? Көрдүңүздөр бардыңыздар. Ошол жерде арызды жазды. Эмне себептен каралган жок улуктун арызы? Биринчи мынау врачтардын арызына мурда улуктун арызы каралыш керек эле. Укук коргоо чын болгон болсо, чындык бар болгон болсо, андан кийин микрофонду жулуп, микрофонду сындырды, үзүп алды, шнурмучу көрсөттү, ошол мезгилде, прямо ошол мезгилде көрсөттү. Ал нерсе каралган жок. Бир союз убагындагы эшиги бузулуп калган, талкаланып бүткөн эшигин өздөрү талкалап туруп, өзүнө жаап атат. Бул деген дагы чындык эмес. Бул жерде чындык жок болуп атат. Улуктун укугуну тепсип атат. Чындык жок болуп атат. Эгерде ошол жерден суранабыз. Эгерде ошол эшикти талап кылса, мына мен өз тешеле терим менен төрө беремин. Ошол аял менен, ошол жүзү жок кызды акыретте эсептешип аламын. Мен азыр 36 миң сом азыр ушул жерде сана беремин. Эгерде жүзү жоктук кылса, акыретти ойлободулар булар. Кур замат менен кабыр астында жатканды булар ойлободу. Бул дүйнө ого, бул дүйнө эч нерсе эмес. Кабырда жүзү жоктук кылгандын жазасы катуу болот Алланын алдында. Ойлангыла, ойлангыла ушуну. Жүзү жок замат буларга. Yok, Ulukbekler eğer biz ev turamız. Milyon salsın, 10 milyon salsın. Biz tapta veririz. Ulukbek biz tapta veririz. Çıkar alalım.
Yok, yaman kutlamak kılganlar, bu dünyadan ötesiniz. Her bir adam ölümdür. Damın tartağız. Ahiret yerde oylağıla. Ak kepinde jatkanda, içigen yirigende oşo mesile. Keş bolup, azlıktan oylağım kağıla. Kurdamak, aram tamak menen adam hiç vakta. Ona boy, arzı yaşosu, жақсы ol boy. Kultura. Kultura. Ulug'bek'e boşlandı. Ulug'bek'e boşlandı. Ulug'bek'e boşlandı. Dünyası çok bana boşansın. Abi iyiler kısınmay. Dünyası çok bana. Onu eskiden onları böyle ben Buyur jasында билик министри Каныбек Иманалиев мына Улукбектин эмедеги запуск сайтикти текшерип келгенде бардыгы фактысы чыгып документтер жанагы паспорт менен айлык алып аткандарды алынып доказать этилгенден кийин оштардын гармосу архиви күйүп кетти го. Бардыңар көрдүңөр. Эмне себептен аны до сих пор иши ачылбайт дагы Улукбекти 2 күндүн ичинде кармап келип атат. Неге ошол иштер ачылбайт? Гармос целый мамлекеттин мына элдин чөнтөгүнөн курулган акчага ошол архив күйүп кетип атат. Ал нерсе ачыкка чыкпай калып кетти. Эми мына Улукбекти 2 күндүн ичинде кармап келип, бул хулиганство менен кармап аткан таң калышты да. Ким ишенип кой эч ким. Эч ким ишенбейт. Бул деген нерсе пастанын Ел чакырып барып жалган нерсе бул. Элдин улун чыгарып коюштан, боштотуп коюштан биз талап кылабыз. Улукбекке боштолду. Ар бир 7 областтан эл чогулганда башкача болуп кетиши мүмкүн ситуация. Ошого чейин элдин улун чыгарып бошотуп коюшун талап кылабыз биз. Üçün oturgan Akköz, Karaköz bardığında bir sıra vergin keledi de. Buna organlı adamları nemen tağırıp turasınlar. Sizlerin de baldarınlar var, ayalınlar var, ateninler var. Kiminger aytılasınlar, men balamdı akçasız jön mektepte okuyup жатат деп aytılasınlar. Hiç kim vardı? Yok ha? Tura. Kim aytalar? Men balamdı akçasız sadika almay koydu deb kim aytalar? Tura aytalar. Yok. Kim aytalar? Men keçirip koyasızlar. Şu sıronu bergen çıtan da sizlerge. Mına. Hiç kim aytalar? Yok ha? Nasip kulak alırsa benim balam sütten ah eker. Nelerse bir o sözler. Apası öpüp ketken. Şu zarkaçam girdiler. Benim balam elden ulu olur dep tilegeniler. Ay emi men balamdı keçen keyin ol apası ötkenden keyin aytıp tosup yürüdüm. Korkup da toy balam. Seçmişimden kayıttı. Hazır zaman kaldı. Çatar. Kutlusun şu işini taşladım, zar kaçırsam, avay deyip meni apamın sözünü cerge koyup koyayım özümeni koşuyor deydi. Apam aytken meni. Men bana bir yedim uğurlanıp elge kızmak kılar diye aytken men şuna kayıtmayımın, men bir başımda şuna koygamın diye şunu deydi. Yer üçün külön bazılar buluşunda yapılıp atsan hayattan, sayasi kurgunlukta. Bana kayağını aldım, bak da taptaza adamdı bana kurgunlukta. Yerde oşo çındık olsa gelin altına attık. Aytlar oşo. Bundan da olduğunda da. Adamlar biliyor, sıra olur. Mesela her yüz var. Yüzde 70 çıkandan keyin bayrak girgende qanday kiramiz? Var bu, yo'q bu deb urab kiramiz. Bravo. Qanday bu bor üstünlük beradi. Bu ko'rolmasdi. Ko'rolmas. Agarda o'sha qattiq chiqmasa, buna kelib qo'yib bersin. Aytdim men. Geldi şolaya. Çeyremizce adamı tekşerip geldi, oşanmada keçen ayalı. Bu aşağıya kulağımdan yolluyorlar, sanki için. Oşanmadan Ulukbek tekşerip geldiğinde bir haftadan beri ayalı töredi. Törediğinden
neyse çakırdı kalpledine. Canan neyse varsa. Kulüp bana bozsun dedim. Çünkü mesela. Diyeyim ben. Allah ayağımın böyle neyse olsun veresinler. Kaç sonda 2 son mesela bölgeden çay verin dedi. Nerede 1000 son verirsen bu 1000 son daha biz akşaya koyuz böyle özür 5 dedi. 200 sondan 400 son dedi ne göre dedi. Sandalya'ya kılı derse bir tövbe mal aldı. Bunda Ulukbek tekşep begene bir hafta dayan uçuştu. Hayır. O vakti eğer de hazır. Ulukbek geldi. Açıklan Abosoy derskiyle tekşerip geldi. Tekşerip geldi ki 3 günden ki değil 4 günden ki ben kaynatısı doğru vardı. Engin sıra dedi. Gelmeyin dedik. Sevdik, gittik. Ulukbek'in sözünü bekleme koymak İzmir'e muhtaç yapalım. Ben o şurada Abosoy derskiyle ben muhtaç çıkam. Derge ben muhtaç çıkam. Sevdik bir adamın sözü dedim. Silek okşaş dedim. Kılavra çıkardım dağı. Alman Sakon Ministeri'nin akşamların varlığı üstüne sözü bizge büyük bir akşam. Ortada Muizam'da bizge Yunan kullanması. Biz bunu kendileri siler, kendimeyizler. Muizamsız desek silerdik bir adamın tek sözü kıl olmaz var. Bunlar nege joyulmaya da. Misal için Ulukbek oşanda çıkardı mı? Çıkargandaki şart Alman Sakon Ministeri joyul koysa buladı de. Görmön çok mu? Gördü. Bunlar bir yerde kiye oturacak. Böyle şey oldu hatta. Misal için Ulukbek Bilim Ministeri'de çağırıp koydu başkanı. Sendikleri de oşan çakışa oldu. Misal için çağırıp koydu. Niye bunu şey yapayım? Görmeye hatta o internette. İnternette zaman bu. Görüyordu. Biliyordu. Canlar çarpıştan yandan. Canlar çarpıştan yandan. Bölüşüp diyor hatta. Zaten uşak bulduğu uşak konadan falan muhtemelen falan. Hatta olup kaldı. Eski almasa olmadı şurada. O şeyde branşlar işleyen branşlar uyanışı gerek. O şey uyanışı da işleyen branşlar parla kalan. O zaman olmadı şeyde. Hangi olmadı? Ya uşak bulduğu Eşke çıkan dumanlar eşikte. İşte bakalım. Урматтуу достор, азыр журналист Улукбек Карыбекулдун баш коргоо чарасы каралуу үстүндө турат. Kötü arkıca kıvaslarla. Yolda var degende yaptırıp getir. El bilip turat. Rahmat. Эгерде жок маселе башка десе аны да айтсын. Анткени ошол бир эле эшиктин айынан азыр медицина кызматкерлерин жалпы Кыргызстандын эли жаман көрүп баштады. Паланча эже, паланча байке деп айтпайт экен, медик деп айтат экен да алардын атын. Медиктер менен элди чабыштырбагыла деп атат. Эгер маселе эшикте боло турган болсо, эл жоолук эшигин ачык берели. Ачык берели. Жок, эгерде максатыбыз башка адамдардын кызыкчылыгы бар десе, аны дагы айтпайт деп. Аксакалды төлөтөбү. Биз талап кылып аткан нерсе мыйзам. Мыйзам иштесин болду. Мыйзам иштесин болду. Андан башка Рахмат Алиев, бул атайын Урматтуу достор, азыр Улукбек Карыбекулунун баш коргоо чарасы каралуу үстүндө турат. Азыр бул жерде Улукбек Карыбекулунун тарапташтары, жакындары келишти. Азыр мына Ош шаардык сотунун алдында Улукбек Карыбекулунун тарапташтары, жакындары топтолуп атышат, жана журналисттер бар.
Biz Ulukbek'ti Bosfor'un çarasını koldup Ulukbek'ti boşluğunda çıkarır için 500 kilometrelerden gelip oturağız. Ulukbek Eldin oğlu kımbatlı Japarov taşıyıp buluşup sizlerden hakikatli kütüyoruz. Bizden Ulukbek sizlerden bildiğinizlerge yan ötümünden kirişip karıp yerlerdi tap aldığınızlarga aparıp verip satadılar. Şul balanını dağı da olsa biz sizlerden bildiğinizlerden hiç kanday karşılığımız yok. Korrupsiyalık işlerge dakanıza kirişinizler. Korrupsiyalık işlerge şunday baldarını tarbiyelap aranızlarga koşup koysa dağı da olsa iyileşken korrupsiyalılar arkasından düşüp çoğun baldarını yüzüge çöp salıp atar. Biz hakikatlıklı kütüyoruz. Biz sizde korrupsiyanı görüyoruz. Elge beykurtluk tapkınıt. Kırgızlarımızın bütünlüğünü takta et deyip saylanamız. Taşıyıp, Zumuşup, Japarov sizge ayrıkta. Munday sizin başınızdan dötken. Siz de çok yerden beyliktin kurmandığı olup durup bir topçul kaçıp da durdunuz. Kaytıp gelip el koldağını siz saylanız. Biz de el bizden uluktu çıkar verimizi talep kılamız. Ulukbek'e boştan Emi dağı bir nerseni ayta keteli. Bunday da hazır bunday siyasi çöyrü, başka çöyrü, Karapay'ın adamlardan çöyrüsü 5-6'ga bölünüp kalgan, natıycaga gelip kalgandayız. Sebep degen, jana ilgerkiler aytmakçı sırtkı, jakşı kiyimlerimizni almaştırıp büküldögen adamdayız. Ekili sırtımızdagı jakşı kiyimimiz menen, ay içimizdeki iç kiyimlerimiz eskiden kalıp 30 yıldan beri çirip birine biri jıtın urup бүтүп калганы менен ишибиз жок болуп атат да. Анан жаштарга жол ачып беребиз дейбиз. Эмнеси менен жол ачып беребиз? Ушундай жолду. Ушун үчүн келдик беле. Азыр мисал үчүн Садыр Долгожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке биз кайрылып акыбыз келген жок. Себеби алар ансыз да мамлекет үчүн жасай турган иштердин баарын жасап атат. Дүйнө тургузуш бул эки адамдын эле колунан келбей турган иш. Misal üçün men hazır kayrılgım geletile. Kurmanqız Zuluşovka, Soğut birliktegindegilerine, Ulanbek Niyazaliyev'e, İyimdin ministrine, bardık ministrler kabinetine, bir elden esevinen yaşap, elden esevinen aylık alıp, elden jaşosun tüzöyüz de atkanın ardan keyin. Uşunday misal üçün korrupsiyalık işlerden yüzü ap-açık bolup, ушул Улукбек ачып берип аткандан кийин кандай ушуну колдоп бир жазасын колуна кармата албайсыңар. Анан келип туруп жанагы акыйкат үчүн деп, карапайым эл үчүн деп чырылдаган Улукбекти алып келип туруп камаш керек беле. Бул биринчи эле сурообуз. Экинчиси, канчалаган ушуга окшогон системалардын бардыгына кирип калган, эски чирип калган көйнөктөй болуп, ичибизде ич кийим болуп жүргөндөр бар. Буларды эмне үчүн чарасын колдонбой атасыңар? Карапайым эл ачыктап берип атат, көрсөтүп атат. Ошол элдин муктаждыгы уже сот бийлигине кайрылсак эч нерсе чечилбейт экен. Прокуратурага кайрылсак эч нерсе чечилбейт экен. Башка министрлер кабинетине кайрылсак чечилбейт экен деп Садыр Нуркожоевич, Кыдыршаевич деп эле өкүрүп бакырганыбыз менен эки эле кишинин колунан келбей турган нерсе болуп атат. Эми мисал үчүн Жапыр эл киришиш үчүн ушул Улукбекке окшогон жаш балдарыбызга кайрылууга туура келип калып атат. Карапайымдын элдин башка айласы калган жок. Туура түшүнгүлө. Анан кийин дагы бул айтып айрыкча белгилеп кете турган жер Улукбек мисал үчүн бир энпошниктердин же западтын
Karşıloosu menen жүрген bala emas da. Bir mындай түшүнүү менен мамиле кылсаңар. Эң туура айтат. Ana men дагы айтайын. Мына Опул радиомда былтыр эле менин кызым төрөгөн. Бул ишке мен 5 колдой дагы эле мына жазып татам, окуп аткандырсыңар. Себеби деген ал эшик өзү. Бая бузуп койду, жулуп койду деген өзү чүчкүрсө түшүп кете турган эшик эле. Мен ал жерден кирип чыгып турганмын. Анан кийин ал жердин мындай эки бетинде eski уже түгөнүп списанияга жата турган матрастар менен төшөктөр жыйылып турчу. Дагы кече күнү көрсөтүп атат, полун кичине сүртүп коюшкан экен, мен өлгүдөй күлкүм келди. Бул деген мындай да. Бардык энелер айрыкча биз билебиз. Роддомдо кандай азап менен төрөмөк турсун, териңди шылып алып калышат. Ошол төрөт алдында жаткан жаш келиндерби, бардык аял затын карай турган бир медик келип карап койбойт. Ошол бир эле акушерге дайындалып болот. Мен өз айтат элем, ошол акушер врачтардын ордуна бир эле санитарканы коюп койсо ошол төрөт болмок. Себеби эң чоң иш ошол больницада бүт нерсени тазалаган санитаркалардын колунда турат. Анан кийин болбогон ишти жала жаап мындай кылыштын өзү туура эмес. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе. Мен ойлочу элем да, бул бийликтин өзүнүн тандоосу, жанындагы жака белиндеги адамдардын бардыгы таза деп ойлочу элем. Азыр мен бир жыйынтыкка келдим, мына 2 күндөн бери Дайырбек Орунбаев жазып атат. Мына кызды Улукбек сабап коюптур деп. Ал Нариман больницасында 1 жыл мурда болгон иш. Аны бардыгы жарыялап жазып чыккан. Анан ошондой өлкөн чоң бийликте турган Дайырбек келип туруп, анан кийин ошондой неформальный жалган информацияны тарата берген. Карапайым түшүнбөй ага ишенип алышат да. Ушинтип сабаган турбайбы? Дайырбектин приказыбы? Дайырбектин приказы эмес, жазылып жүрбөйбү? Дайырбек Орунбаев деп. Ошол мисалы үчүн Улукбектин кылган иши муну жөндөн коргобогула деп жазып атат. Эми бул деген чыккан эле чыккынчылык болуп атат да. Ана бийлик биринчиден суранарым, тегереңер тазаласаңар, карапайым элдин бардыгы силерге карап турат. Дагы эле айтып кетем, бир эле Садыр Жапаровдун, же болбосо Камчыбек Кыдыршаевдин жалгыз өздөрүнүн колунан келе турган иш эмес. Бул мамлекеттик чоң иш. А мамлекетти бардыгыбыз чогуу киришкенибизде гана тазалай алабыз. Болбосо деги тазаланбай турган акыбалга келип калган экенбиз. Мына кайтып эле Кыдыршаевич караларды тутуп апарып тигип атат, сот чыгарып коюп атат. Же болбосо башка иштер мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Бул деген сөз эки эле кишини басымдылап коюш оңой. А калгандары дагы раз мына мамлекеттик ишке бардыбы? Бир жок дегенде эмгегин актап, элге көрүнүп, анан жеп ичсин да. Бул деген өлүп калса 21 миллионда ага да кызы чуу болдук. Бул прокурордун өлүп кетип атты, семьясын багып кетет экен да. Силер өлбөгүлө мен өлдүм деп. Анан кийин жөнөкөй мугалим мисалы үчүн пенсияга чыгабы? Же болбосо өлөбү? Ага жанагы 7,5 миңди берип туруп, төлөп депсе ыргытып коюшат. Мен ашыга коюп турганда. Силер. Шиле. Мына Улукбек Карыбек. Жакыныраак катуу сүйлөңүз. Улукбек Карыбек уулу мына Садыр Жапаров Таshi УКМК прокуратурага полный жардам берет бул коррупцияны ачыпчы. Улукбекке мисалы мынтип Улукбекти кордогондон көрө Улукбекке мамлекеттик охрана бериш керек. Ошондо талап кылышыбыз керек биз. Болду. Сиз ким болосуз? Мен атым Абдулла. Тарапташсызбы? Карапайым адамбыз. Men bu Ulug'bekni TikTok'tan ko'rdim. Pensionerman. Bu bola oldin birinchi ularning muomalasini qarang qanaqaligi. Bir eji o'tiribdi 8 ming deb. Oldiga borib chiroyli o'tiribdi. Kirgizmay ittaqa haydayapti. Jurnalist ham shunaqa qiladimi? Yana birinchi bo'lib Ulug'bek ariza yozgan ekan. Qani ariza? Nima pulni deb, даже
Bana hayıtlar o'tdi, bular yana boshlashib vijdonini ham sochib cho'ntakka pul solsayli, darrov unikini yo'q qilib bunikini nima qilyapti. Bizga ashu ulug'bekni chiqarib bersa, prezident o'zi boshliq bo'libdi. Biz Qirg'iziston xalqi bilan. Men ashuni so'raganman-da hammamiz. Rahmat. Arizasini yana qaytadan yozaverdi. Ularga ham chora ko'rsin-da. Begunoh odamda hozir begunoh tushyapti. Egerda o'sha chindiq bo'lsa, o'sha qatın chindiq bo'lsa, elning arasida kelib aytsin. Bunday deb takaz etib, mo'yinda qo'yib bersin. Buna qatib ekan, ana kelmay elning arasida. Men bir kelgan organlarga bir yerinden naraz oldum. Qayoqda qilgan qiyin qilmishlarga kishen salmay, ushla kishen salib berganidan men o'tdan namozdan bey. Bu ne qashqa tatav Hakikaten yana paketleri qiyin ekan. Alçada tush. Bo'lgan narsaga nima qildi? Uyatdi. Kelib elning arasida kelib kengashib, bunday oldu deydi aytsa, tushunat qo'y. Bu ko'rilmaslikka chiqadi. Sadir emas tashib etdi. Dedi ikinci etapın başlayın dedi. Buna ikinci etapın başlamay tutsun. Talqalansa bunu qayrab tutsa da. Bu qarapay mel üçün işte otar. Necem aytgan. Buna attas turadi. Men de aytdim. Qo'y, keling ana buna desem. Yo'q. Men el üçün. Men apamning nemesini üçün qilaman. Deb turib, mana ke. Buni vaqt bor ekan. Turamazda bu, turam. Ana o'sha kelgan buna elning arasidan kelib turib, jo'q bermaydi. Qiyin ekan, toza ekan o'shalar. Hava siz atası olursunuz. O'sha poliklinikachi ömür o'g'li. Bir söyleyeyim. Hava sudun. Nurpek Qarabekovaning atası. O'sha o'g'il bo'lgan poliklinika emas. Voy ag'ayin tuğandar. Qanayın Qirg'iz elim. Çinni qavasalıçı. Çin dünyaya ketgende şu Çin baralıçı. Baskan turganımız vardı qarang aylanıp ketmişti. Ma'qul desеңizdер, sizlerden bir iki so'rovim bor da, yurek. Yo'q, az söyley turan söz var da, nima? Qarang. Şu kimingizler aytalasizlar, benim balam mektepke borganda akçasız özü o'qib yetadi deb aytalasizlarmi? Bormi shunday adam? Yo'q. Kimingizlarni balangizlarni detsatga bekar qabul alavi? Yo'q. Biz Kırgızistan öttü bulganıpız. Korrupsiyaga malınıp, buna kekitegizde malınıp qarıpız. Көп desingler, aynan elim, yurtum. Sizler, yaşlar ayrıkça bundan ki, göz gelecekler. Taza olunuzlar, ma'qul deseniz, biz hem bulganıp alıp şu oyda kete verelim mi aydı? Bulganıp eskiler. Yaşlar aynan taza olgular. Siler yeme ösüp geleceğiz. Gelecek silerdi ki. Şu. Gel, yürü. Hurmatlı dostlar, hazır Nurpek Qarabekovaning sotu başlandı. Kütüyoruz biz. Kütüyoruz. Kütüyoruz. 100 saat degen ne? Ama Sıqqar'da iki advokat var dedi bu. O'sha kelsa boshqa Advokat veremiz ya. 100 saatlik işte kelem degen. Hazır. Kamon cevabı. Yıldız yiyeceğim gidiyoruz. Ama Sıqqar'da iki advokat var dedi. Uşağı başta izliyorlar. Biz yıldız yiyeceğim gidiyoruz. O ağzı güzel. Yıldız yiyeceğim gelsin hemen giriyoruz.
Ошону түзүш керек. Берке эми адвокаттар өткөн дия. 11'den 36, 12'den 36, 1'den 36. Ошолор өткөзсө боло берет деп. Мен эми ооба деп коём. Керек, өзүнө кошпойно өткөрүп коёрат. Сотсайды, эки адвокат бар экен бар. Бирелип жүргүлөр. Жок, токтотпойм. Берки эже адвокат эже алып өтүнүшкө кетти. Жазып бергенде распечатка. Элек ошол Жок. Өтүнүштү берип коёрат. Деген жок. Эки адвокат бар dedi. Ошол соттаса өткөрүп коёрат dedi. Az bu bir процесс менен бүткөттүңүз. Сотто токтоп тура албайбыз. Укугубуз жок. Az biz girбесек өздөрү өткөрүп коёрат. Эки адвокат катышты. Özdön ötkör koyuyor. Advok. Ya artık kendi Kirgende bizge hukukubuz yok söylөгөнгө. Bizdi сүйлөтпөйт. Сүйлөтпөйт. Genelde Cem'de en kıyın advokat da. Oşa lazım 3 saat ruhsatı alıp başka arasını tutlar. Ek advokat var mı ne? Ek ayga kamaka alır çeşimi çıkarır. Buna katışta kalır. Oşa aytış gerek. 3 saat kütküle dedi. 11'den 36, 12'den 36, 1'den 36. Strafını tanıtsın. El top veriyoruz. Bizde de top taşıyla da oşo. 36'da. Ben şöyle top taşıyla. Проблема, mesela. Штраф çıkarıp versin. Çıkarıp versin. Bir adam Anda prosesde daha toktop turuş gerek. Özlerince ötkörüşü mümkün bular. Onlar var. Onu yem turadi. Yok, bizge karabayt. Biz taraf bizge karabayt. Türkiye'de çıkar kılaşan. Prokuror, tergovchi gelse oldu. Mutbek Қазақстандан filtrle çıkarıp koyatlar. Yer yok. Yok, bizden tiyeshemiz yok sotga. Biz jön ele görүүчү болуп киребиз. Yok, biz görүүчү болуp. Алига айтпады, 3 saat тургула. Жок. Azat xabar alıp turaylı. Havara kirip çıkılaşı. Proses ötkörбөs. Kirip çıkçı. Aytıp çık. Advokat ayısı. Sonda kılmaz gerek. Advokatlar Türk malına geldiğinde suyun advokatı. Advokatlar bize çıkar. Ek advokattın prokurorun benden sanksiyon topluğunu çıkar. Урматтуу достор, Улукбек Карыбекулунун башкаруу чарасы каралуу үстүндө турат азыр. Азыр мына Ош шаардык соттун алдында анын тарапташтары, жакындары токтоп атышат. Азыр ошол соттун башталышын жасабыз. Кайрыларым провокация кылганыңыздар, өзү жакшы жагына чечилет деген терең үмүттөбүз. Мыйзам бузбаңыздар. Улукка зыян келтирип албайлы. Себеби үчүнчү күчтөр ар кандай сөздөрдү бурмалоого өздөрүнүн аракет кылышы мүмкүн. Баардык нерсе видео менен фактылар Улуктун архивинде жана ааныштарында, досторунун тууган уругунда бар. Жанагы эшик талкаланбагандыгы жөнүндө толук маалыматтар бар. Видео камерада бар, бәрінде бар. Ошол анан баягы митингге үгүттөп ататын, мындай деген нерсе кептер тарап атат, ал чындыкка такыр дал келбейт. Бийликке шектелтирип алат деген нерселер болду. Ал дагы чындыкка дал келбейт. Айтайын деген бийлик өкүлдөрү ошол эле Садыр Нуркожоевич, Камчет Кудыршаевич өздөрү коррупция менен күрөшүп атат. Өздөрү күрөшүп атат. Анан кантип коррупция менен күрөшкөн адамдар ушундай болушу? Андай эмес, бул жерде ички система, ушул ичинде болуп аткан нерсе болушу толук мүмкүн. Андыктан провокацияга башка темага бурбаңыздар. Биз ошол жерде Ош шаардык соттун өзүндөбүз. Митингге эч кандай чакыруу болгон жок. Жөн гана бул жерде карабайым эл колдоочулар. Баягы YouTube'да, Instagram'da кирип алып
бул бизден менен биздин колдойбуз деген адамдардын арасынан чындап ошол сөзүнө тургандары ушул жүрөк. А биз болсо келип бергиле чогулгула анан митинг кылабыз дегендей калып жаңы эле сот ишине узады азыр уланат болду. Ошол жерден да биз элге түшүндүрмө айттык, провокация улагыла. Биз митингге чакырган жокпуз. Мыйзам бузуу болбосун, улукка баягы зыян келтирип, мойнуна бир нерсе илип албайт. Ошол эле нерсе. И комментарий жазып аткандагы уга замандаштар акылдуулук кылыңыздар, колдон келиши сабырдуулук кылыңыздар. Учурдагы ситуацияда улукка зыян келтирип албайт деген мына нерсени айткым келип атат. Бул жерде келген элге өмүрүнөн убакыт коротуп, улуу биздин балдардын келечеги үчүн, эртеңки келечеги үчүн ушул нерсени кылып атат деп улутту колдоп келгенге чоң рахмат. Урматтуу достор, дагы деле Карыбек уулунун соттун башталышын күтүп атабыз.